Ole tun chum chu dictator ro thap tak mai Uganda Ramlal Idi Amin chanchin ngai thak kan tum don ani hi mishing sa po ei thin ni in an soya dictator nun rong bera an soi ani thalak hi ngun takin hanen wang la sipai ho tu satya te po ang ve veu mai ram roi tu nun rong soi do ni la Hitler mo Kim Jong Un Saddam Hussein te kan mitla alang mai thei ma se anni aya rong jok Uganda ram ho tu pa Idi Amin he ilam her riat ve lo ti na po ani theyang he Idi Amina nanglam na em bing chu mishing sa ai thin bi tlat hi ani ami tha te ti sa chu a hel point ai fo thin ani chumale achang chuan ami tha te ruang chu ti puya amut pui mai thin bok kumsa kha jakwale somsari chawa khan he pa hi thin om zia hril fiana pakhat ani hialani ral thuam dan turte in building lian tak asa a ma se ral thuam nilovin ami mante ada khoma asoi sa chiama karen mangin asok thol an taksa achan som thola adu huna athan zui le mai mitang te chu a mel ma te po an ni kher chuang lo alaina nai po ni se adim chuang mi lo ni anu pui pali na ngei po anin thena tanga kum khan nuwa amana he building a hian khongin achan som thowa kum riat vel ro arel chungin mi noi nga chuang rong takin athan nin soyani le achan chin I han chui chodon te ang Idi Amin he chung ko re thei taka tanga piang ania atira chuan Roman Catholic an nia anuwa apa hi muslima ain le zoi Idi Amin pian nu lokhian anu le pa hian in thena re thei takin anu nen chuan hunam hang chho lekha po azir mu mal lo polia pass no in lo na om ang anga ain lo ve lob lopa anuwa chuan King African Rifle azom ve ta ni chu British colonization wing pakhat ania ama shrim hi a seilen nein azir lo wang te pon yang ram sathi sen in do mai a hela e do mai chi nam kha an nia chu wang chu ni ngei turani arong ang reng hle maya thil de thei din muna adin no pe chuan arong tel tamai ni chu sipaya lu tir chuan e rong bol tu ania British sipai te thu OM wang le aswal thiam reu em awangin sipai training pa ngai pek zui ani ta a chu tianga mani chipui te laka po rong chu British tan atangkai hle in anringa alu na wing hi British do dal tu te noi chimit tu pol kha ani hrim le ngal ti chuan idi po hi Kenya a anthon lon ngala ama apalianin asa tha boxi sipai de chuan rugby khel le rit choi te po anjir tir bi khiala lom man po alanwal nge achipui te laka po anun ron em awangin Somali helpol te beitorin not Kenya lama tirlo ani zui le ta a heta hian ache rong le rep hle anung chung ten mi phuma mi thala chu thosi ben hnum tluka po ngai si lo an taksa la chu apurun sen zai mi a achang le avok cha chan pop mai ni a tho that em awangin corporala akai sanga anuwa sarjana akai sang le ni idi hi British laka arinom emema sarjana akai san no po in second class warrant officer ada zui le zel African tana sipai idina thlen thei sang ber an hialang chu ti chuan Uganda a akir le a kumsang kha jakwale somruk pakhat ani meu chuan commission officer ani der to Uganda a ale ne nu hian na satakin mi puite a sop zui le a hlau po an hlau ngei mai chuta ko pui tur a han mu fu em le ngal hei hian bung thar diai a kai pui don ani sual don hi chuan ko pui tur hi an lo om ngal chat zel ani kha British Army a an ho tu sang pakhat Milton abot nen anin charfu ta hlau maya an pan hi hian mi puin an hlau si British la in an ring mai boxia rem changa la in rang ka chak le sai ngau chu an tol tangat ngat maya silai le amu thlengin an tol na sa hle sumpo an hai lut nem na ro e ma se British te chuan an ring hlel ta a parliament a chui phalna an dil hiala ma se a tlai lu hret to Uganda mi pui te chuan zalen na an sual na sa sia abot la chuan ama chu executive president na alowin puang zui bok mi pui te chu zalen na an mu ngei tur tho a hril boka
heti lai hian idi hi chu UK a atlan chedai thung kum sang kha zakwa le somruk pahnih ani chuan Uganda chu Ramzalen aron ni ta a abot chu Prime Minister ni in Idi Amin chu Deputy Commander a ruat ania anuwa Army Commander a ruat ani le a abot point President ni na din mun alwa chove bok abot chuan idi chu sipai chi thumte Commander a ruat zui ngala ma se idi hian a thian pa le a thopui pa abot President ni na chu a hel rul hle abot la hian engma a shelo alaka arur thalo aput aring phallo hrim hrimani idi hian ti dan kong adabruta a obot nuaya omreng chu atum lo bur mai tu nei tu berni chu atum ru tlat ma se obot omreng lai chuan engma la ati hlei thei si lo athuak a hanvor tak taka sipai te laka atlatum tel tela namtlem le hnuai hnung jok te chu sipaya ala a anjing omin ral thuam man dan thlengina zirtira sipai te point an ngai na hle nam hnuai hnung jok te chuan idi hi pathian an ngai lo chau ani ber to voi khat chu idi hian obot chu tha atuma a hlo cham hlau obot po a film khur ngal hle mai sipai chi thum army navy le air force so tu ani na tanga pai thlain idi chu army chief chau ani dir zuita a chu chuan idi ni na rap thlak zet mai mu to hnu chu aron kai tho zuita ni idi thopui chu obot tha le Uganda a ho tulu berni chu ani ta top mai ni ti chuan idi chuan thiam takin ma alata a sipai te chu koma ane yang ai puya mi puite po ti pui thinin a thlamon thin zoi zo in obot sarkar laka hel tur point thiam takin amin zui thei tang heng he ni mi puite chuan obot an du lo na chuan lan tir chho zela dan lova an sum don na thlengin an hre zela chuta idi nge yin alo soi chho sak ve bok nen mi puite chu an thin rima idi lama an tang ta zela eruk mang hruai to an du lo thu te anaw chu apoi kum sanga zakwa le somsari pakhata Singapore Commonwealth Summit meeting a obota akal lain idi thu pekin asipai rinam te chuan airport obot chen na le kong te po handang chat taveka idi point lal thut thleng alo lak sak ve ngal mi pui te point an thlop thale Idi Amin point official takin Uganda president ani thu puang zuya heta tang hian ani Idi Amin nun ron na rap thlak turu lutuk chu a in tran don idi hian obot chu ram phat san tua puin a hnot chuaka obot thlop tua piang chu tha an ni tur tua puang bok ti chuan mi that tu tur professional killer anti mai chu adina anni hian to po an rin hla piang chu an that mia the ni zinza le barada mi te phei chu rong takin a tha tir hlom obot po om mai lo Tanzania atangin ral tlan te chu khoma sipai adina mi sing ni vel lai mai chuan idi chu pai thlak to min sipai te an beya hlotlin na ero an mulo idi a asajak mai engma sei se chet lovin longo le akholi namte chu suat le thawak maya anni hi phatsan tua apu ani mi sing khale sanga vel chu athan ngal mai ni ti chuan muslim sa ko wan du lo reng chu a tha lo poin lungina akhonga shom mangkhengin asiam zui chen